Nawaw, ito po yung kukusunod kay Sakir. Ito nga ito, lukayang may pakunan Pohnpei nan, Huya Kupur. Kari. Chancel Maranwat niyat sa Pasilisak. Tayo. Chancel Maranwat Yawan. Hindi Karyawat. Tabang no, iban pagitar and one paron at kar kulian taiti hello. Tay kata may katin lolo sa kartanis ang maing samat ko kalangan nasabal ng kumak olden talk na kung patapat lakot mo na samat ko dabalap kay sabal mar ning ko kusunod kay Sakir ko pura pa siyang check ating oluya laman na kamelo na batay at yung kaya ang tawad po batay niya at yung kaping kita sabal mar ka naman lildong kit sabal mar karaman kit papali nilamar ang tawad ni koneng koros na dan sa kupura nang sa lap ipat parane sabal mar kung kakmole tumol kawit tuway at walwila malam sangin sapi o law insekda misa na mga o melele katawan kamele na lapukat koros katawan sa karakin niya nila ng kapay sa may amin. Matay Huya Kupur, Banto na siya Chief Clerk kung welcome. Senator Amen. Senator Kikwabi Sr. Amen. Senator Sonsei Edgar. Hi. Senator Senator Edward. Amen. Senator Stevie K. Edwin. Senator William P. Chuap. Senator Alfred Latore. Senator Denny L. Amen. W. Amen. Senator Benjamin H. Ludwig. Magari Miguel. Senator Erin S. Movic. Ned. Senator Press. Senator Dionisio Isa. Senator Mitra Simina. Ingay. Senator Francisco Simram. Mr. Speaker. Quorum, Mr. Speaker. Ang essential mo tayo sa pagkakulong. Muna katla mo tayo record and essential may Senator Ludwig. Isang ang biyak ko rin naanwat. Iga tayo sa pulman ko quorum mag-try ka sa pulman tayo sa karatan kapon. Meron sa kaibo ni wala ang kupura ni Shoko. Wawan ko siya maralikan ko nanalang kanyay ko. Wawan ko aliyan tiya 8 wawan ko wawan ko Lieutenant Governor the Nauya Acting Governor Francisco Yawanin ki Nelson yang amisyon ko pungkan koros. Wasaksit, wawan ko Speaker Michael, Floor Leader Abram, o Honorable Senator Kankos, lang Samo, Oloisyo, Serisyo. So, masakan,
o labalap antiak government melel nan chamberwood men Pohnpei cross pon kalapwat pon tagapay kan o nan way kan o patyang sa pulmatail acan leader yang patyang trial so welcome back floor leader kita kalau rano kalangan kami main Mr. Speaker kamu berapa itu kata dan kamu kesempatan buat coy dan wewe kasabal wasak wal wan kun kamu speaker senit mepat nan kanari mention ran maun apel bayang maung Pohnpei melel irankan me pepeyan men kap man Mr. Speaker money pan dan probain kap mana kap child mention rangot me ye Mr. Chun Banwalo me langlangi terobab upilnya suatu ya sama child administrator and security lang saya nalaim terobab nalaim biar aku biar tu point of play bonus of wow men sekurakan pagita pulpen sama channel sang floor leader pergi karyawan pen kamu ketiup mo asa pun madra channel kapandalar kamu speaker mesang ramo jo pagik challenge rokti apali ng peisu waluan kalender jangan salah mau kamu ketiup mayor try ketiup tempat rumah long kamu matan or resolution Senator Altui Senator try that kailangan ibilew sakar sapal ban promoyo honorable members choro ketiyo apali ng peisu kuno may miscellaneous pergi ke controller ti ang nambay sa kuno yay trial patroller takat katiya pon rotoror kami main ako na yung kak choro yang memberkan mami sabon maray floor leader yes floor chairman Carl kami chairman Carl Kalangan man Mr. Speaker muna iban padang kupurakan ay padang sabon mumi masanan kasom sa karatang kay po na wow kapag may patuyan nindang ay tungal wala pa ang kupurami want to melal fa speaker wano kiyo padang kupurakan kasama floor leader ay tungal wala pa na representative kang karo si Bilman padang kupurakan no kasama Mr. Panuelo may padang tema sang rangot may Mr. Speaker pada sa mga kamitin mo niyo sa kada kupurakan reporting kami din ban patyan sa matay uya kupuro may sang rangot apple o may murun mit tabal de bang kupurakan an sansan ma report wa mi kay da kaya sa kupuro di bang kalangan may Mr. Speaker kalangan mamawar kalangan sang chairman dari president report o yainin pasularay bang police of vice speaker Mikel kalangan kami may speaker ay tumalaro tororon mansang kapranot tamunay bang patawan peluk kamjubra kayang kak pagay tumal sakaran wow sakar musikan kak pulis sa bulmani amu tumal masay tighter lang ang pangkubran supay tigo and Pohnpei
ay tungkol sa karaniwa pa ang kabrong Mr. Speaker, on this floor leader, welcome back. Dalawa ko kung bakabayan Honorable Senators Pahrek, ay tungkol ang napapali-pali na kasambal, ipali ang social security na pagkakira malikaw labakan, o mapulpo lumungkan na pinapalpan programit. Kailangan ng kami. Iman poligram mawon kaping pahit. Akto mo ba ang tagubor ko? Oh yeah. Yan magutkan na sansal. Mga speaker. Ikabunat ko, pamilyapak may kanawati na sensor. Ikabunat ko, pamilyapak may kanawati na sensor. Libu-libora ito yung totong kanong. Libu-libora ito yung totong kanong katok-katong tatok. May pukokan siruya. Katok-katong tatok. May pukokan siruya. Kalaw man speaker may batuan bulbunat ko. Sabi na nga leta, kilong ramasaman ng pukoyo masudusan sa lang malwot. Inuya consultant. Aramas mo ya pukaw, kataw-taw disang ng pukaw. Pagkisa dengan tawar inangin kosenat o kasantin kawit kan. Impeach. Nang speaker ibang padabato rangat nak natuto. Apel ka utang uya tatak Pwuhng. Utang silgawat sumantangin. Legislature ko nang taulanan uya bang tatak. Ukol talin tatak na legislature pa niya. Sang nagkaraba may batuan man speaker, inuyatak kamagpay. Legislature ang taulang na investigative note, mintuan process ang kasanti. Nabanto ka inang nagsilgawat sangkap o easy nagsilgawat sa legislature. Iyagat kamagpay pag rule of the man speaker. Iyagat kamagpay. Yaman. Sansalang mag-iusang pa speaker o sa kamagat karam kadlaw tayo ngay bonus. Karo masani Pwuhng masani so paitar miye masan ba masoto mas maguto masani Pwuhng masani so kamagat paitar o tayo tabulman gitar ilak National Speaker Senator Ward. Alam Honorable Speaker, puriyo po yung kakachat pacheng sa kulungi karang kayo. Ijingal wabang promi. Device Anyang ungi kachat Leon Ban yang lagi Honorable Speaker, puriyo kan lepit Irail mepacho silkuka sansal rail tur kaitkan ola puship visit no uyang Pohnpei morangak visit nan matod riya sansal me irang kapunot rail tur local tur kaitkan ola cuma lang kita sabol mungkin sang Pwuhng ben aray totoo ka sa Chayapol na narin puso lao totoo ko sa klari iman pa chon motion IT Mallet Department in RNT o Division Karyaman. Good. Pwuhng po kung kamaguto masani Pwuhng masani
So, kamagit po itamye, maasin pa ni Ro. Kami, Senator Perez. Ay tungkol sa yung members kan. Ben paron pagama sama sa ulmuyo office. When we have more property mo tayo ba na sign. Speaker. Chancellor Senator Perez, pagi katlamon tahu susu Pwuhng kamagit masansala sa chairman ng R&D, masaniyay, Pwuhng masaniyay, kamagit paitar, kawat panasay na ang R&D. Pagkitang Thailand kumbal manito, dahil kumbal leader, yata ka mag-suspend o drop business o dahil proyektana o tutog pan standing committee reports. Kaya man. Chancellor mo ako patrol, magtay pa order of the day, at katiya tapat patrol pan standing committee report. Speaker, kailangan iman pagkitang standing committee report tayo. Chancellor mo ako kamagut hiya Romeo Karyaman pe. Pagi kamagut hiya Romeo Karyaman. Please stand. Hey, come. Wow. KPC pan promo elemen mga nakapkasambal na platse sa Machel auditor yay Mr. Eric Pwuhng. Nanwar marasulang nanwarud net. Kalangan Senator. Kalangan Senator Edmond o auditor. Kagap niya Ito yung mga nakawam total development kahit yun ano lahat Senator Edmond o kalangan pwede legislature ng Pwuhng. Medyo po Bachelor ay Pohnpei sa Chief Clerk. Standing on the report, line sa Pwuhng, line sa medium finance. Mag-uproban po na sa mga chairman and Moni, Sir Carl. Kubrang mo yopan, kubrakan. Pilmen, patyang, mumot ka sa malwato ka. Southern Net, Mr. Eric Paul. May Mr. Speaker, nuwawa karagarak. Mumot ka sa malwato. Uya ko po rin sa report o pugi So, yung kamaguto, masa ni Uwa, masa ni Pwuhng kamaguto po itakay bang katiyan at masa ni Pwuhng sa chairman Carl. Pan kupura mo yopan kupurakan kores. Standing kami the report of Pwuhng ulit mangyari sa Pwuhng may tan kamutang ko sa salatek. Muna bukat kak miye sutupan na sang September silisat. Kojo Pwuhng masang president karay-railan wan will state o national government ang kasanay dito tawag lang muna bukat.
meeting sa special committee me patyang moni report me sa committee o kawit mo kamanata Pak Sekretariat laban ya res kayu kawit buat jan kaku ketala nak kosan nintuan we have been kosan mo each we have been tatag me legislature kin apali ke moni ni no minimal salata erbogemet wait report what and kak amen tawu ketala sama ada party transmission act sama ada comprehensive party act itu tataglan dia ralap I report ralap masa umum kailangan chairman Pwuhng KAPWARESOU tawag ng niya kamagot challenge rito Alangan speaker mona ilan patro ay tungkol sa karatan kay baniyo wow kanan patrong tama kam tiyang dear speaker on kin komo speaker floor honorable senator kan siya o pilbona sa o onti trader speaker Medyo robot ng bayo tayo. Patame uya. Lato. And second sentence in report what about one me. Chemko soto mo itata extension in muna bukat. Atama ko tayo bang ugray ka manata. Tama ko tayo bang kamanata mo ni yume soto. Yang mo na tayo bang net me ko speaker po o ikamele na me Pwuhng man ya tayo laleti communication ko tayo wewe kiyar me so mo ni bukat pa extend kita momen me emana ipin puriang mai tila nan parata metano sarenta tok miyak tel banana ne katartila FSMTC to poita ram pocket trust sarenta tok kaya ni tut pontano pungo tame Pwuhng Aktel bang katartila to yung ran tayo tayo katartila ang kapisan tayo na taong trust fund so tayo pasagong ba nil ran wood o kawaiting yata tatok yung banto tayo pukat yung nan koson net muna pukat ayaw wasak tayo ban tapon kiyaw nan kantan kamaray no kantan health atan alita koson net wet o finance o karon kawewe yang mo sangan mo man tato kyo magtrail wewe kiyar magtrail kitay Philippine pain kitay nan ko sana tayo may agtrail itu macam koros mau mengutu macam ni Pwuhng macam ni show magut kita tung talan sebelum kita report macam ni tungal wa sa balban ko buromi on kemeral vice speaker floor leader pilmen tungal wa wan tu ada ban ko buran senator kan koros o all kasambal yaman mapadang child melel sama dai auditor o all mababali sama dai so security Mr. Panuelo my Mr. Speaker tungal privilege imen bagaban kupura mo yoban kupurakan pores
nan tatokin kamanaman dam budget magdahil kadyang lalo kamanata nakaunabo. Sansal mi wasan nan budget na kadahil reserve la bagi moni ni naun min salatag mga palimatan ki infrastructure sector. Pwede ko sa natin Congress yung ukidala o muna buko sola kanene na state ka pwede na pali operation in airway office in PMU, the Product Management Unit. Esansal ko sa natin na basa mo kapesebe sa damiya ang mumot ka sa Walwood. Legislature sa dumangi yamaw rin ko sa antuwa. Apo lakap kay bangkat yang nan patet kap o Israel tuan tatangkan na office wood nan sabul matay patet apol pan Israel sod pwede tayo suka kamanala moni yung pato sang kitale po kasantin Congress lakap uray tuan tataw pukat pansalar aray tungal pukat tatak on government watch. I remind Mr. Speaker nuwawo karakarag nintuan ay uyala tun sa umukamatin finance. En kak may yang iya saladag, yan kak silagawi speaker ng Congress. O kapese yang irair magcaykat-kat lalarangot. Mabilpan yang aki, bagi ada sudah mangi maurin ko sa nadwo,